Duma namanzi abandayo wazi wonke ama-prize atshwala kodwa ingane esikoleni shode ngicalculator ukubala mayolide siyabangananga kwazisho nanokubabala bagcwala ibala kuthiwa thenga ibhodlela athi ubala ekulo mhlaba kunabantu abanesikhathi sokudlala bakuqutshwala ingane ezibulawa indlala kodwa wena ze ukhule ube indoda amadoda egameni lamadoda ngiyakubingelela ngiyindoda ngithi ya madoda siyabonga mpungose Ngiyanibingelela nonke ngiyabonga kakhulu abantu abami ukuthi niyabayala abantu abethu ngoba emakhaya ingane mawukhuluma ivele ikuphendule ngegama elilodwa ithi sasingekho ebusheni bakho bengicela ke ukubuza ukuthi sihleli la singabantu besifazane sihleli phezulu kwezinto eziningi ezibhlungu abahlukumezekayo abantu besifazane bahlukumezeka ngendlela eziningi abanye bayashawa abanye ngokomoya abanye ngokomphefumulo ningabasiza kanjani le bantu abamake siyabonga kakhulu hayi so yabona la lo mbuzo wakho ube namandla ngendlela esimangaliso ngoba siningizimu Afrika uyayikhumbule ngekhathi zoDecember siba nabo o16 days of activism but mawukhuluma ngezihloko ezinjalo izona izihloko ezihlale igqugquzelwa sicela angithi uyangena esicathulweni uma usukumile lapha wakubuza ngenhlanhla ngiyakwazi ukumrecognize uthishwa engifundisa standard 1 lo ngicela iphinde ngishayile isihlobo ukuthi umembanjwa so sicela umbuzo kaMembanjwa uthi ukhuluma ngomuntu esifazane ohlukumezekayo mhlambe ngakuba uyashayeka mhlambe ngakuba kwenzeka ziphi izinto ezenzekayo omunye ayibuka le DVD esekhaya bekusekuhle nje indoda isabuka kusalokhu kuxoxa indaba kungakhulunywa naye mhlambe uhlukumeza umuntu esifazane sithi sikhuluma nawe uqoboke manje sicela ukwazi ukukhuluma namadoda ahlukumeza abantu besifazane ukwazi ukukhuluma umbuyisa ithemba umuntu ohlukumezekile esekhaya ungathini lokho kunika baba shuthi bafo ngamele ngingene ezicathulweni zakhe bese ngiyasho ukuthi mhlawumbe ukuphuma kwami ekhaya ngaphandle kweinkomo ikona okwenza ngiphendula isithwebhu mayethanda ngiphendula inkomo mhlawumbe ukuphuma kwami ekhaya ngaphandle kweinkomo ikona okwenza ngithela isithwebhu mayethanda ngiphendula inkomo mina ngahlala naye ngoba ngimthanda bengazophenduka zenzela umathanda bengimthanda izingane ezibili ngimzalelile emva lokho ashada ngaskipitile nesithathu ngimithile kodwa leso sisu ngikiphisile angeke lempilo engiyiphila ayisile ngidlala nendoda ngibhanqa namantombazane ngithi ngiyakhuluma ngibhanqa nendonga sengakhetha ukuthula ngoba ukhuluma ikona okungiqhatha nesitatula uyangishaya kulo mzimba khale sakhe isitatula uthi kulo muzi khale sakhe isitatula kwangiyala ukipita nepantsula kulo muzi ngukudla kwenduku ngidla ngenduku angithi silimbuya ngothi aliphela usuku ngashanga umzimba uyaqaqamba ngilala ngohlangothi imali iphuza utshwala abantwana ohlala nabakabondli abantwana badatshukela abantu bayasidabukela kimi iziceka kuyasika ngiyadabuka lolo sizilungifikisela ngezinyembezi abantwana bangithela ngezinyembezi mina ngibafihlela izinyembezi kepha ngiyazi ngaphakathi ngikhala kanye nabo omakhelwane bathi bakhala kanye nathi kepha uzenzela akakhalelwa ngazenza impilo engayikhetha le ndoda iyangihetha kule muzi ngishayela umthetho ngiphinde ngishayela ukuphula umthetho uma ngifuna ukushayela bomthetho simthembisa ukungishayela saphula umthetho alukho into engaze ngikuthule kule likamelo izinyembezi zami zaziwa umcamelo aziweli phansi zaziwa yiphilo inzima lempilo ngoba nini ngikhala umzimba ugcwele imvimbo sengishintsha nokhala sengikhathele ukudonsela isidingo sakhe emasikhala ngikhathele ukudonswa indoda ngekhala namhlanje ngizombopha bese ngibuyele ekhaya ngosicela uphumuza Alright ukukhumbuza lapho umbukele ekhaya ngempela izinto eziyizinkinga ezikhona njengamanje kodwa sicelo imvamisa okunye kade ngikuthola kade ngiguglisha phela mina ngumuntu oseyintweni obuya athi ukuguglisha into engiyitholile abantu wamcela umuntu ochoma ngegoogle ngathunga izinto wonke baba alright kodwa ke lokhu ukuthola ulwazi ngaleyo ndlela ngiumuntu ke olithanda ukuthola ulwazi ngendlela ezihlukahlukene ngithema ngilithola ulwazi ngathola ukuthi abantu abaningi besifazane abacindezelekayo ingoba besuka beyofuna impilo ezingcono ngoba bengayinikwanga mhlambe abazali uthando olalikade lifanele angisho ukuthi bonke banjalo khona abavele ukuhlupha ukubona egazini umuntu avele ashiye ikhali fudumela akhethe ukuhlala kamfana but iqiniso imvamisa khona ingane othola ukuthi ayimtholanga umzali ozoyinika ama guidelines ukuthi uzophila ngandlela yipi yona ngikhumbula nje enye indaba yomunye umama owayekade ebhala incwadi engahlangana nayo ethi diye baba kathembekile ongathembekile hope uzoyithola lencwadi ngoThixo emuhle ethembekile ngoba uThixo muhle uthembekile wangakwenza ke lokho uzosola you will become your own suspect uzosola sebuze beyagamanqa ubusika wena lutho ukufika nangencwajana nje lutho ukubika hambela kude njengelanga lase ayingeke mina lento iyangicika ngakho ke cinga izingane ekhazi yakudinga diye baba kathembekile ongathembekile hope uzoyithola lencwadi ngoThixo emuhle ethembekile phela uThixo muhle uthembekile wangakwenza ke lokho uzosola you will become your own suspect uzosola senize beyagamanqa ubusika wena lutho ukufika nangencwajana nje lutho ukubika hambela kude njengelanga lase ayingeke mina lento iyangicika ngakho ke cinga izingane ekhazi
ulwazi yakudinga ndiye baba kaThembekile ongathembekile hope uzoyithola lencwadi ngoThixo emuhle Thembekile ngiza kuthiwa uzibekile phansi emaflatini ukuba uyazi ukuthi kuthina la ekhaya sithi usiflatini ngiza kuthiwa zikubambe phansi intombi zamabonding wacross iborder uyobonda uzobhoda ngiza kuthiwa ucwilile ikweletini nasemabondini uhamba nezincane zikubambe ngokucicane zikhombe kancane emabhodini hey Vivian namhlanje ngina appetite but ngaprefer appetizer bese ngidla kancane ubugqoke kamnandi ipheri ekhadini and abantu abahle njengawe kuba imali ayipheli ekhadini bese mbuka kancane kuye kubande kwamancane awudiye baba kaThembekile ongathembekile uzoyithola lencwadi ngoThixo emuhle Thembekile phela uThixo muhle uThembekile wangakwenza ke lokho you will become your own suspect uzosola wayenithembekile wamshiyese ingane usengazagane ukuthi mangibhesa la ekhaya uhlale lo makhelwane yothi ubuya ingane sezikhomba ngomunwe yobusuthi imakhoyilwane bengisazoqhubeka nale Telegram inkinga ukuthi kunemali encane kodwa lapha edrobheni zewutshela intombi zakho zeyikete ezincane ukuthi kubaba kaThembekile yimini uMesisi and angifunilangana nangisazi isigisi kodwa nginaso kumphendula uMesisi ahale into yenzayo iyanyanyisa ahasisi mina othoba noThembekile umama kaThembekile so ubaba kaThembekile ongathembekile ndiye baba kaThembekile ongathembekile hope uzoyithola lencwadi ngoThixo emuhle Thembekile bewangakwenza ke lokho uzosola you will become your own suspect uzosola siyabonga Mpungose yezwa kunamajitha mbukeli ekhaya aphilayo amajitha ane-energy ngendlela eyisimangaliso awabhemi iwunga amajita anamaphupho awafezayo apho amajita alright so yonke lento yenzeka ngendlela eyisimangaliso siyaqhubeka nalo uhlelo ukwazi ukugqugquzela sikubuyisa ithemba ngazi inkondo esizenzayo njengamanje okunye engabe ngenza elikhulu iphutha uma ngingakubongi ngizocela uphinde ngibonge kuwena mbukeli ekhaya ngibonge kubantu abangisekile ngendlela eyisimangaliso ukuthi konke lokhu kukwazi ukuthi kuphumelele kube yilento ekuyiyona ngizocela siphinde sishaya elikhulu uhlombe Ukhozi FM olusinikeza iplatform yokuthi sikwazi ukusabalalisa lo msebenzi ofana nalo ngicela siphinde sikhulule kungelona Ukhozi FM kuphela kunabantu abadlala enkulu indima emva kwempilo yethu ngendlela eyisimangaliso ngikhuluma abantu abafana noBungani Mavuso ngikhuluma abantu abafana neSiphithipitho Lady Dikhoza ngicela nabantini bashaya ikhulu eqombe siyabonga kakhulu kubona Sibonge njengoba ngitshelile mbukeli lapha ekhaya ukuthi ayikho into engekho ngikhuluma la bakhona bafowethu abafana noTizozo nabathe bazophuma bafike ngobuningi babo ngikhuluma babumeya from Okhahlamba local municipality ubaba uThulani Sibeko nabo bakhona ngikhuluma ifamily yami ifikile yaphuma ngobuningi babo ngikhuluma abangani bami ngendlela eyisimangaliso wonke umuntu okhona la ngicela phinda ayishaya likhulu yes kanti ke futhi neyami ifamily ifikile ngicela uyishele ikhulu ngiyafisa ukwazi ukuthi sihluka kanjani ngefamily nalomuntu engimela la ngaphambili so okunye okhona abantu abaningi mhlambe mabe ngibona mbukeli usekhaya mhlambe ngilokugiza kuba ngazuthi ngiyaqhugeza ngiyabona abanye bayamangala ukuthi usiyaba Mpungose ngakuba uhamba kanje ngempela ngoba phela sijwayele umuzwa eradio mhlambe unje ngempela cha ingane zakwethu akubona ukuthi ngilimele la akubona ukuthi ngavele ngazaleka nginje kodwa into eyenzekile isehlo nje singehlele but isehlo singehlele siseqopheleni eliphezulu ngendlela esimangaliso ngalimali kulimala okuhle okuhloniphekile angilinyazanga nanoma yini mbukeli lapha ekhaya ngalinyazwa iRange Rover Sport 2016 model turbocharger and cruise control 6.6 so ukulimala kwami akukona ukulimala kwabafokazana bafo kanti sihlala nawe endlini ulipaka phi Range Rover lakhe ngazi mina ukulimala kwakho ngiyakwazi ukuthi walimala kwiGolf 1 yasosha noma usuwayicamba othi Range Rover so angazi ukubonisela ukuthi udlele kumona nangezinto nje ozenzayo sicela njengamanje sesenza izinto ezifana nalezi sesikhululekile zona esiphila kulona ingakho ngithatha leli thuba ngokuthi ngitshela umbukeli esekhaya ukuthi sahleli kamnandi zungezene ngasemlilweni kuhlekwa kunamahlaya isibayeni kubhonga imbongo enkondlweni ingane imizimba zaziveza engekho amadoda ayini ukubeza ngoba kwakusakhala isicathulo sikaNembeza uma sewulambile amasayigcwele phama eguleni bengekho abantu abagcwele phama ezibhedlela eguleni indaba yaqala ukonakala ngakhona ke eqaleni sekunamadoda onhliziyo mba isicuthele ngezibhamu ngasesibayeni adubula ingane amakhosikazi abayeni nentombi ezaziyokha amanzi emfuleni ungabuza ngisho iBlood River yachithekelwa igazi engakazi ibone ngishweni niva ngakho ke thina kwazi hayi ngoba singakwazi ukwazi siyakwazi ukuthi inhliziyo zethu isele nezibazi ukuthi sesixolile akusho ukuthi sesikhohliwe babona siyabahlula ngolwazi base bathi idomu leza ayiphatha odompasi okubi sasingakufuni sasikhafula sagcina sesiqanjwa amagama ngalokho khafula kwathiwa sigama kwamanje lelo gama lisangihlula uma nifuna sikhohlo kwenzeka sibuyiselena abazali abahamba besebenzela thina emadolobheni ngiyeza ukuthi abazali bethu baphelele engalweni naseyintabeni ngiyeza ukuthi abazali bethu nani bafonga nibafake esakeni nenjini zemoto nibajijile phansi ejuleni kwasemfuleni
nenza ubulimo ophinde wena kodwa ukuthi emuva bashiya betshaleni hey bashiya betshale thina into yokhula ngokuqina ngakho ke maqhawe ayihloma ihlasele ngomqondo silehle phansi ikhali imfundo kubo wethu umkhondo babe sibandula ngeendawo zokuhlala bethi kuzona kuhlala bamhlophe ongahlala kanjani ke wena ungekho omhlophe sakhula nathi safunda imbala ukuthi emhlabeni akekho umuntu omhlophe wabonda babethi bamhlophe babengekho omhlophe ngaphandle kwamaqhawe ethu emathuneni asaba mathambo omhlophe ake sibhekise phansi inkophe sayikhohle indoda ephezulu enenhliziyo emhlophe yathi noma sibamnyama lo mlanda suqophe singakwazi hayi ngoba singakwazi ukwazi siyakwazi ukuthi inhliziyo zethu isele nezibazi siyabonga Mpungose Ngiyaqalisa ukuthi sikuthinde amanxeba sicela ngicela ukukunika ithuba njengamanje sesiye emaphethelweni ne DVD yethu umbukele ekhaya osayenjoy osefisa ngazuthi ngalokhu uqhubeka izinto sicela njengamanje ngicela ukukunika iplatform ngoba ngibonile kade uxabana nentombi la efonini uyitshela ukuthi seyaxolisa yenzani ngikunika ithuba bafo ngikuvulela amathuba njengohulumeni mina ngivula amathuba la ivaleke khona ngikunika ithuba bafo la kufike khona izingane izibabani ukuthi ukhethe bafo bese ushona khona ushele uma uqeda kushela bafo iyamoyizela intokazi bafo ngiyakupha uyiphiwa yimina bafo khona la bafo khona la ungayikhombela uthanda ukumkhomba ngisike nje kwelinonile khona la uqonde khona nje la ubona khona babukele emakhaya nawe umuntu okhona njengamanje sobona ngani nini nizofakaza ukuthi iyamqoma le ntombi noma iyamiyeka sobona ukuthi ihline amazwi akho mayemambi izohlina nje kuze kube semaphethelweni imake bafo ngicela ukubizwa ongaphatheki kabe engakhombanga yena bengikhomba nje akekho kwibudget yakho hayi Kiki inhliziyo iyagijima mina nginamalimi ngiyangingiza Kiki inhliziyo iyagijima ifuna ithuba lophuma ngaphandle izethule mathupha ithi singamane iphuke uma ukuthanda wena kuyiphutha inhliziyo eyazi indlela kusho ukuthi umzimba uzolandela Kiki inhliziyo iyagijima mina nginamalimi ngiyangingiza nginamalimi kodwa ngifuna mina nawe siba mathe nolimi mina ngizoba mathe wena uzobulimi mase ngiqala ukuphambuka uwena ozomnqanda vele umnqanda mathi umsebenzi olimi futhi ngifuna ukuthi sinqanda mathe la kimi kungekudala ngizovela kini ngikwenze ongakimi ubuhle bakho ngibuke noma inini ngikuthanda usuku nemini ungangidlisa mawuthanda ngami ungenza noma yini ngoba nami ngenxa yakho ngingenza noma yini noma ungabe gold digger mina ngizozenza noma yini ngeke ngemali noma ungabe gold digger awuphiyo manje buka ungenza speechless sengiphenduka imali inhliziyo iyagijima mina nginamalimu ngiyangingiza inhliziyo iyagijima isisho ukuphuma ngenkani ngiyazama ukuyivimba ithi kuthanda ngenkani ithi noma ingaphuka pho kunani ulungile ithoyizi imali phula umnikazi walo ne-social fela emsebenzini walo mina ngithanda wena nengaphakathi lakho awuthathe mina ngiphile ngaphakathi kwakho ngoba sengibonile ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho ngifuna ungikhuze mangonile ungikhuze mawomile kuwe ngiba amanzi wena kimi uzoba indoni kusho ukuthi uzoba indoni yamanzi Kiki inhliziyo iyagijima mina so njengamanje mhlambe ukukhumbuza insizwa ekhona ekhaya kunenkondlo ejwayele ukuthi igasele kubantu abaningi asebake bayidownloada ngendlela eyisimangaliso ekithi namhlanje angisathe ngikublessa ngayo lapho ongumbukeli usekhaya uyibuka lento kuneinsizwa ezibulele kakhulu ngendlela eyisimangaliso thola ukuthi umuntu ekhaya azalwa kulona uyakhohlwa ukuthi ahambe ayobheka mayisesebenza ngendlela ekuyiyona yona uma kuukuthi ngempela lenkondlo niyayifuna ngicela ngishayele nihlombe phela musanungirobha mina ya angithi unina uqoba ibhekhe selokho evuke intatha kusa vele ubelale ngalele nomamba kude yazibonela ukuthi kulomuzi baswele umthandazo wakhe uThixo kimi ngicela uzibonakalise njengakubantwana bakaIsrayeli ngelindanga imani ngakiswele iba namoya ingcwele ubuka nezamba nalitshalile ufisa ngathi sigabe selimilile emoyeni ulimalile izandla zakhe ziqinile uyena ozilimelile uyakhwehlela usegulele engadini umntala lo muntu abasamvumi nasemajaldini selokho azala uphilele ehlazweni izingane zakhe ezincane izona ezihlala ezihleke esikoleni kodwa unendodana esisebenza emadolobheni ngakho kunje ngabona kubo ngakhohlisa ukubona imali imoto kanye nezigubo kodwa ngiyazi ngensuku zokugcina indlela iyodlula kubo yazi ngisho bani ngisho uvulavala umpako otshwala
engwarini bashiya bekhala umphathi wengane icala necala uyasiphilela futhi unenhliziyo engenacala unina esakhulu bethi ngaza mlahle ngakho ke unjenjenje ngabona kubo ngakhohlisa ukubona imali imoto kanye nezigubo kodwa ngiyazi ngensuku zokugcina indlela iyodlula kubo lasimanje emaphepheni mhlawumbe niyibonile ingozi yemoto eshaqisayo kwakudliwa utshwala ngenhlanhla ngena kuphela wasindayo thi imoto yasala incane bayibona bukhoma ngenhlanhla usaphila noma esebuya kuyikhoma umphefumulo wakhe ukhombisa khona ukuthi awusilizeleze ngenhlanhla usaphila noma engasenamlenze endlini yangaseseyayiswa ukudla useyakuphiwa sonke sifike sashaqa kasiyombona lasimanje phela lo muntu baziwa imali ibidliwa iziketu bengazibheki nazi iziketu asambheki manje unini ushonile semgcatshiso kwesihlupheki imisebenzi yakho ndoda ekhaya ubungababheki ngakho kunjenjenje ngabona kubo ngakhohlisa ukubona imali imoto kanye nezigubo kodwa ngiyazi ngensuku zokugcina indlela iyodlula kubo siyabonga Mpungose. kunzima sithwele kanzima kodwa sithule lo mzima kunzima kuyasinda Nkosi sithule khona othwele thina singathwele ufuna ukunotha ngenkani abanye beswele kuye ukuphefumula kukodwa akunelanga lokho sekudala thina hlale sesiqaphile singashoni iqala kunelanga nasebusuka silalanga besikade imphefumulo ingaphumili ngakaphumi ilanga sinabangani bamanga abahleka nathi mina besathenga amehlethu masike saflathela usuku bayasidayisa ngezicubu zomzimba kuthengwa amehlethu sinqunye emakhanda kudayisa umzimba isidumu zethu sibiza imali ekunotheni kwabi isidumu zethu esibiza imali kunzima sithwele kanzima kodwa sithule lo mzima bunzima buyasinda Nkosi sithule abantu bakhe ebusuku ubuthongo ababulali angithi babhizi baphansi phezulu ababulali kodwa mina baphila nathi siphila nabo siphika nabo masibaphikela sithi ababulali kodwa siyabazi bahlale bephethe imbese loliwe isibhame ehlohliwe ngezikhali bahlomile baphethe izikhali ekhukhwini laba umuntu bamgwazela umakhala ekhukhwini bahambe shwi asala umuntu ekhala ethi ngafa ngafela ubala kunzima sithwele kanzima kodwa sithule lo mzima bunzima buyasinda Nkosi sithule kunzima sithwele kanzima kodwa sithule lo mzima bunzima buyasinda Nkosi sithule abantu bakhe ebusuku ubuthongo ababulali angithi babhizi baphansi phezulu ababulali kunzima sithwele kanzima kodwa sithule lo mzima bunzima buyasinda Nkosi sithule ngisicela Mpungose. Alright, so ubuhle bento ombukeli usekhaya benziwa into osukuyibuka mawuyibuka uphambi kwakho so le DVD ngibona ukuthi yinhle ngento eyibonayo phambi kwakho njengamanje iyabenza ubuhle be DVD ngendlela esimangaliso but siyabonga kakhulu ngethuba lakho ozinike lona ngendlela esimangaliso sicela ukuthi ke mayifinyelela siyazi kuwena mfowethu izofinyelela kuwena usejele ngakuboshelwe into ongayazi izofinyelela kuwena useyindaweni ezihlukahlukene but sifuna ukukutshela ukuthi siyakuthanda ngendlela esimangaliso simisele ekuthenini imibhalo esiyibhalayo sikwazi uku-accommodate noma ngabe kuthiwa ukuphi ingakho sengizothatha le thuba ngokuthi kunikeze isicelo ngokuthi agasele esekuvalelisa lapho umbukeli usekhaya akuphe nje umsebenzi wakhe omuhle ngendlela esimangalisa akhulume nomfowethu osejele owaziyo ukuthi ithembu beseyitshela ukuthi ulilahlile bese ngacela ukuthi akwazi ukuthi alibuyise ngoba eyibuka le DVD